Він крутів на криві. Predstava film. Boje koje menjaju svet. Zdravo svima, ovo je moja drugarica, zove se Sanja. A ovaj dečak pored mene je moj drug Vasa. Mi smo crtani likovi i u ovom filmu koji se zove Boje koje menjaju svet. Osmislili su nas drugarice i drugari iz dnevnog boravka škole na Pativiću u Novom Sadu. Znači danas ćemo govoriti o bojama, je li tako Sanja? Tako je, Vaso, hajdemo prvo u naš dnevni boravak, stigli su nam gošće. Slikarke Dajana Nešić i Marija Obrovački. Ja znam da Marija dok slika drži četkicu u ustima, a Dejana četkicu drži nožnim prstima. Tako je, Vaso, drugarice i drugari iz boravka sigurno imaju svašta da ih pitaju. Da li ti teško da držiš četkicu prstima na nozi? Kada slikam u jednom trenutku me zaboli noga jer slikam u sedećem položaju i nekad me boli prsti na nogama, ali odmorim se i posle nastavim da slikam. Koju boju najviše voliš da koristiš? Boja koju najviše volim da koristim je narandžasta, tačnije drečava narandžasta. Koju boju koristiš kad si tužna, a koju kad si srećna? Kada sam tužna najviše koristim plavu boju, a kada sam srećna uglavnom su to vesele boje. Da li to bila drečava narandžasta boja, drečava roza, drečava zelena, ali uglavnom vesele boje. Šta bi želela da poručiš slikama tim ljudima? Moja slika poručuje ljudima pozitivnu neku energiju, radost, sreću, ljubav. Gle, Vaso, dobili smo krila. Sada možemo da letimo. Vaso, Dajana je naslikala sliku u kombinaciji žute, crvene i plave boje. Vidim, ali vidim i da su motivi u slici geometrijski, to su kvadrati i pravokonici, kao kod Pita Mondrijana. Da, baš kao kod njega, hajde da odletimo ponovo do dnevnog boravka, tamo je društvo sa Marijom. Šta prikazuje tvoja slika, da li je to nešto što voliš ili sanjaš? Moje slike prikazuju prijateljno, prijatelje, prirodu, zato što se ja u prirodi osjećam savršeno. Da li te boli vrat kad dugo slikaš? Naravno da me boli vrati posle, recimo, 2 sata slikanja. Ja jedva gledam, a kamoli šta drugo da radim. Ali uživam i u tom. Da li tvoja slika ima neku priču? Moje slike uvek imaju priču, naravno, ali moje slike ne nastaju tako što ja
planira sliku, nego ja sliku puštam da ona nastane sama od sebe. Da li voli drugama slika da pokažeš? Naravno, ja uživam u tome da pokažem, prikažem sve svoje radove i svoj način na koji radim i uživam u tom. Možda da naučim može da kuru, može ovu katolica, može da naučim i ja ovu, može i ja guru. Sanja, sada dolećemo u Marijinu sliku. Ona je započela slikanje pejzaža. Da, a društvo iz dnevnog baka je dostikalo cveće, čije su latice ljubičaste, ručak je nančast, a stabika je zelene boje. Sanja, hajde da sad odletimo u sljedeću scenu. Vaso, iza nas se sada nalazi krug od 12 boja. Da, Sanja. A ovo su osnovne boje, crvena, plava i žuta boja. A ovo su izvedene boje, ljubičasta, zelena i nančasta. To su osnovne i izvedene boje, a sve ostale boje su samo njihove nijanse. Da, a i stigli smo do kraja našeg filma. Hvala svima koji su gledali Boje koje meni je svet, sve najbolje. Do sljedećeg susreta, puno lepih pozdrava, čao. Učestvovali govornici iz njenog boravaka. La